tubifurije kugira icyumweru cyiza cyane. Amakuru yacu reka tutangire mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikinyamakuru L'Equipe kikaba kitubwira ko Edson Cavani ndetse na Thomas Meunier bamaze kunanira ikipe ya Paris Saint-Germain, bakaba rero banze kongera amasezerano y'igihe gito ngo barangize saison. Bakaba abagabo bari buve mu ikipe ya Paris Saint-Germain ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa gatandatu. Gusa ariko Thiago Silva kapiteni y'ikipe ya Paris Saint-Germain na Kurzawa akaba bangaba bemeye kurangiza saison bakazakina na Champions League rero match za nyuma. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kiragaruka ku guverinoma y'Abafaransa yamaze gutangaza yuko ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi akaba stade noneho zizaba zemerewe kuzamo abafana ariko ntibarenge 5,000. Iyi inkuru nziza cyane rwose ko ibintu bitangiye kugenda neza. Ikinyamakuru L'Equipe kandi cyatubwiye ko Kitonji akaba ari umusore w'umunyakamerun, akaba rero bamusanzemo COVID-19 akaba agomba kujya muri quarantine y'iminsi 14, ntago byoroshye. La Gazzetta dello Sport kandi iragaruka ku mupira w'amaguru wamaze gusubira mu kibuga mu gihugu cy'Ubutaliyani. Rero ni umunsi wa 25 bari gukina. Uyu munsi akaba ari match ya Inter de Milan gukinira Sampdoria. Akaba ikinyamakuru kigaruka ku ikipe Inter de Milan ati ugomba guhiga rwose nk'umuhigi wa saa 7. Ibi rero irabivuga ko ikipe Inter de Milan ikaba isigaje match 13 kugira ngo itware igikombe cya champion. Icyizere nuko yatsinda match 13 zose full kabisa, nta nimwe itakaje. Ni nako kandi Corriere dello Sport yibwira ati Inter mushatse mwatangira countdown kabisa. Uyu munsi kuri Sampdoria 3:45 mutangire mukubita kabisa mubara match imwe ku yindi, match imwe ku yindi, match imwe ku yindi. Nta yindi solution ihari. Tutto Sport nayo ntiyatanzwe kuri iki cyumweru, iragaruka kuri match zo mu gihugu cy'Ubutaliyani z'umunsi wa 25 ziri buzamuke. Akaba rero Inter de Milan na Sampdoria. Iyi match iki kinyamakuru kinatubwira ko ikipe Inter de Milan ifite ikibazo kimwe gusa cy'umukinnyi umwe, akaba ari Marcelo Brozovic. La Gazzetta dello Sport igarukamo ikabitubwira ati kabisa ishyamba siryero mu nzu yo kwa Juve. Akaba rero nyuma yuko batsinzwe kuri finale n'ikipe ya Napoli, ibintu byakomeje kuba bibi cyane ku buryo harimo ibihuha biri kuvuga ko Cristiano Ronaldo n'umutoza Maurizio Sarri batameranye neza cyane kabisa. Ikinyamakuru kikaba kivuga ati rero iyi sprint reka turebe aho yerekeza, gusa bayihe virage imeze neza cyane barwaniramo. Ni hatari. Tutto Sport iragaruka muri transfer kabisa itubwira ko ikipe ya Juventus ikabiri gushaka bikomeye cyane Mason Palmieri, ni umusore ikipe ya Chelsea. Nyuma y'uko rero iyi kipe ya Juve igiye kugarukana umupira idafite Sandro utameze neza, hanyuma ku ruhande rwo kuri gatatu bakari gutekereza kuhakinisha De Sciglio cyangwa Danilo cyangwa umusore mutoya cyane w'umutaliyani ukiniye ikipe ya Juventus witwa Beruato, akaba ari we bateganya nibura kuba bashyira kuri gatatu. Ikaba rero ikipe ya Juventus rero ikeneye bikomeye cyane kabisa Mason Palmieri cyangwa se n'umukinnyi wese waza kwifata kuri gatatu. Romanista ni imwe muri magazine ikomeye cyane mu mujyi wa Roma, ikaba yaganiriye na Henrique Mkhitaryan, bavuga byinshi cyane kabisa ku bijyanye na bya COVID, mbere yaho nyuma yaho, kwishimira ko umupira agarutse n'ibindi bitandukanye. Ariko ikinyamakuru nk'iyi titire yacyo uko kibivuga kabisa ati ndashaka kuguma i Roma. Akaba rero ari amagambo ya Henrique Mkhitaryan abwiraga iyi magazine rwose yuko yifuza kuguma i Roma. Ni ntizanyo ya Arsenal muri ikipe ya Roma. Reka turere rero ugurumva ko The Gunners ifite cash igomba kubona rwose, Roma igomba kuzitereka ku meza. Hakaba havuga ko Arsenal yifuza miliyoni 25 mu gihe Roma babwira ati ntago twarenza 8. Direction mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Sport kikaba kikatoronye gigunda gushyushya ibintu gusa. Kikaba kivuga ko Lautaro na Neymar umwe muri bo agomba gusinyira ikipe ya Barcelona. Iki kinyamakuru kikatubwira ko ibiganiro rwose bikomeje kuzamo amakomplication hagati ya Inter de Milan na Barcelona, kuko bananiwe kumvikana ku giciro, bananiwe kumvikana ku bakinnyi buri wese bakora swap. Ikinyamakuru kikaba kivuga ko rero Barcelona ngo ibintu bya Lautaro nibitesha umutwe ngo irashaka ubushobozi bwose bushoboka izanane Neymar. Iki kinyamakuru kandi kikatubwira ko coaching staff y'ikipe ya Barcelona yamaze kubwira ubuyobozi bwa Barcelona yuko bakeneye umusimbura wa Suarez bizana ibintu byo bawinga n'ibindi bitandukanye. Sport kandi Catalunya iratubwira ko Barcelona ifite iminsi 10 yonyine gusa ikaba yamaze kuzana Miralem Pjanic. Katubihanga amaso. Mundo Deportivo yo ikabituzanira akavuyo kabisa ka VAR. Aka kavuyo rero kari hagati y'ikipe ya Barcelona ndetse na Real Madrid. Pique ejo ndeka yaravuze ngo abasifuzi nimba bari gusifura gutya abo kuri VAR ngo mo barafavoriza ikipe ya Real Madrid gutwara igikombe, Barcelona byo ntiyagitwara. Barcelona ikabiri gukoresha ikintu cyitwa pressure kuri arbitrage kugira ngo hatagira uwari wese wakora ikosa abera ikipe ya Madrid. Ibi rero byateye tasi ikomeye cyane mu gihugu cya Espagne. Bibutsa ko kuri uyu mugoroba rero ikipe ya Real Sociedad iriwe yakira Real Madrid. Madrid yatsindiye ifata umwanya wa mbere, ubwo rero baragira ngo
arbitrage kabisa itaza gukora ikosa iryo ari ryo ryose, rero barashyira pressure kuri VAR kabisa mu buryo bugaragara. Abo bagabo ba Barcelona ntago boroshye. Marca yo kuri iki cyumweru kabisa ikavuga ati ibintu biri mu biganza byanyu Madrid. Iki kinyamakuru kitwereka ko aba bagabo babiri Eden Hazard na Karim Benzema aribo bagomba kugendererwaho n'ikipe ya Real Madrid kuri mugoroba bagashwanyaguza Sociedad bagahita bayobora shampiyona ya Espagne. Tubihanze amaso AS nayo irabyungamo kabisa, yo ntunayibaze n'ikindi kintu ntishaka no kugira n'ikindi yandika. Yateretseho Martin Odegaard ndetse na Eden Hazard nk'uko ubibona, ikaba kivuga ko Martin Odegaard ubundi ni umusore w'intizanyo ya Madrid mu ikipe ya Sociedad. Akavuga ko uyu munya Norvege rero ngo agomba gufasha ibishoboka ibyo byose ikipe ya Sociedad ikareba ko yabona intsinzi nyuma ko imaze match ebyiri nyuma ya Covid idatsinda, yanganyije match imwe itsindwa match imwe. Akaba rero bari gushaka intsinzi nibura yabafasha gukomeza kurwanira sport ya Europa League. Mu gihe kurande rw'uyu mubiri Eden Hazard bo nta mbabazi na nkeya, barashaka shampiyona, barashaka kuyobora kuri uyu mugoroba. Direction mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Sun kiragaruka kuri Mopey n'akavuyo ke. Mopey akaba yamaze kubwira abakinnyi b'ikipe ya Arsenal ati mwebwe mukwiye kwiga ubumuntu. Arsenal igihe yari yoboye n'igitego kimwe ku busanga abakinnyi ba Arsenal bagendaga babwira abakinnyi ba Brighton Hove Albion amagambo atari meza cyane yo kubishongoraho no kubiyemeraho. Brighton irabishyura ibakubita ikindi gitego. Match irangira Mopey nk'umufaransa aragenda ajya kwegera Mateo Guendouzi ngamubwira amagambo mabi cyane kabisa. Mopey kurenda naho yanishongo avuga ati rwose nagombaga kumuhibya deservinga. Ati buriya busore bwa Arsenal burishongora cyane, ati bukwiye kwiga ikinyabupfura. Ariko Mopey akaba yaje kuba asoza aganira n'itangazamakuru asaba n'imbabazi kabisa ku buryo Benadreno yavunitsemo kabisa yeskije cyane. Ikinyamakuru The Sun kandi cyatuzaniye inkuru yuko Liverpool yatangiye kugira ubwoba ko Sadio Mane yabacika kigendera. Sadio Mane afite amasezerano na Liverpool kugira mu mwaka wa 2023, ubundi Liverpool nta n'ikibazo yakagize, ariko irashaka kumwongera amasezerano kugira mu mwaka wa 2025 ikamuha umushahara w'amateka mu ikipe ya Liverpool nta wundi wigeze wafata 220 by'amapaundi ku cyumweru. Sadio Mane iyi contract barayimweretse hashize amezi 9 ayicaranye yanze kuyasinya. Bibutsa ko uyu musore gushakirwa cyane ikipe ya Madrid ndetse Paris Saint-Germain yiteguye kwitakaje Mbappé yahiteza na Sadio Mane. Mail on Sunday ikabitubwira ko Klopp kabisa yiteguye kubaka Liverpool akayigumamo imyaka myinshi, gusa ngo ntago azagiza ku myaka ya Ferguson yamaze mu ikipe ya Manchester United cyangwa se Wenger yamaze muri Arsenal, ariko ngo arifuza kuhamara igihe kinini kabisa kubaka ubwami bukomeye bugomba gutwara ibikombe. Uyu mugabo rero akaba ibingibi azabigeraho bien sûr kuko urebye ari mu rugendo rwiza cyane, akaba agiye gufasha ikipe ya Liverpool nyuma y'imyaka 30 gutwara igikombe cya shampiyona. Ikinyamakuru The Sun kandi cyatwereka ka Walker akaba rero uyu nguyu ngo marashakishwa cyane n'ikipe Inter de Milan. Antonio Conte ngaramukeneye. Tukivuga kandi Manchester City, ikinyamakuru The Sun cyatwekeza kuri Bernardo Silva aganira rero na Sun Sport, akaba yamaze gutangaza yuko rwose ngo Pep Guardiola ubundi ngo yari hari abafana kurande rw'ikipe ya Manchester City ku kibuga cya Etihad ngo hari 50 buri kuri buri match. 50 kuzamura rero ngo abafana barasakuza ku buryo ntago Pep aba complaining agize muri vestiaire complaining ati kuki mutanyumva, ariko ubu ngo ko nta bafana bahari nta n'umuntu numwe hari, ubu bari kumwumva neza ngo nuri kwizamu Pep aravuga akamwumva. C'est chaud. Ari nako kandi Shandaishi mu kiganiro n'amakuru ategura match ya Manchester City afite kuwa mbere saa 3 z'ijoro akaba yamaze gutangaza yuko rwose David Silva ari we mukinnyi yemeye muri iki gihe cy'imyaka 10 iheruka kabisa, avuga ati niwe ntwari yanjye, umukinnyi w'umuhanga cyane. La Cuna de France ikabitubwira ko Pablo Mari ikipe ya Arsenal igiye kuba imwishyura rwose mu buryo buri definitive. Ni dossier Arsenal ngiri gukoraho bucece igiye guhita irangiza miliyoni 16 z'amayero zirimo bonus. Flamengo ikaba izahita ibonamo miliyoni 5. Murabizi ko Pablo Mari ari umpeti w'ikipe ya Flamengo watijwe Arsenal. Mukomeze kugira icyumweru cyiza cyane.